ثلاثة بوس الأربعة 5 يونيو 2013 سبيطار أم قران تمدينة تيزي وزون نغلو تيعجو يوث تمليليث غطاين يشدن المضرة يدي تساوي يسزمارث الدخان ذواين تيشوفان مش شما نغلو طابا جينيرال ابنادم تمليليثاكي يفتحون مهال السبيطار البروفيسور زيري عباس يحضرن الطبان يتبعن تمثالتاكي تسويات إيديين دفكان تمغنين سوسنا أرواندا سصاوض بحريشاكي فيا البروفيسور زيرين اسم كتاد يناد لا نزال مليار بويز يتكيفن زي الدونيس ويناد يعني الدخان زواين نظني شوفان نقن ازال 40 مليون قمدانا من كل سكواس يدونيس يناد يسمور الجزائر ازال 20 لو يتمساسن من كل سكواس على جال الدخان زواين تيشوفان ام الشما البروفيسور زيرين يفوك سيون ووال قون أموسناو إنان بلي الفرق كار وين يتكيفن زوين ينغان مانيس نا لو سويسيد ذا الوقت كان يون يغول وايض يغاول طبا النظام إدي هضران اسم لي ثاكي بوين كل يوم أول سلمعنا ذا الشيفر يتفرن الولهان بنادم باش الاتخار نا غادي بعد في الدخان زواين تيشوفان يمي دي تساوي لهلاك ابن ادم يون الزقسن. L'ampleur du tabagisme est réelle. À des causes de décès, on parle de 6 000 décès. Nous sommes motivés par le fait qu'il faudrait essayer d'empêcher les jeunes fumeurs de commencer à fumer parce que le tabagisme commence à l'âge scolaire réellement, à partir de 11 ans, 13 ans. Et l'impact de la licence du tabac, c'est le cancer du poumon. Le cancer du poumon, et il y a les autres cancers. Le cancer du poumon, nous savons tous que le tabac est responsable de 90% des cancers du poumon, et plus même, 90%. Tous les gens qui ont fumé, tous les gens qui ont un cancer du poumon, on retrouve chez eux une notion de tabagisme plus ou moins importante. Bon, et puis, ces dernières années, on a constaté que chez l'homme d'abord, puis aussi chez la femme. La femme, elle est aussi concernée par les effets néfastes du tabagisme. Elle est exposée à ce risque, souvent exposée puisqu'il y a beaucoup de fumeurs. Il y a moins de fumeurs chez les femmes, mais toujours ça progresse aussi chez les femmes fumeuses. Il faut les dissuader. Il faut les dissuader de ne pas commencer. خاصة كان الدخان ذا الشما داين يدي تساوين الهلاك كني توسن مازال يتنوز إن كل قرنيت تمدينة تيزي وزون أمس مدينين النظام خاصة غلاي نغوز ديكارا أم الشما مازال طاس بوث تبعا ألاما يقول ديوان إسبيطار إدي تفيقين تيزي وزون بالقسمي محمد الساحل.